2016. godine sam slučajno na internetu naišao na prve slike koje su objavljene. Privuklo me svojim nekonvencionalnim dizajnom koji je za do tada konzervativnu Toyotu bio, za moj pojam, nešto što je odudaralo svakodnevnice. Da bih negdje u septembru mjesecu se pojavile prve zvanične fotografije i fonda za BiH tržište, tako da sam ja 2017. u oktobru mjesecu bio prvi kupac prije nego što je bilo i zvanično predstavljanje za Bosnu i Hercegovinu. Pa hibrid iz više razloga. Jedan od razloga je, svjedoci smo ovog aerozagađenja koji je sve veći problem svugdje u svijetu, posebno u Bosni i Hercegovini. Drugi razlog je naravno financijski, jer uštede u odnosu na konvencionalne motore, odnosno konvencionalni pogon, su velike. Osim te potrošnje, sam užitak vožnje je također odličan za auto koje je u crossover segmentu. Stabilnost, upravljivost, udobnost i tako dalje. Druga stvar je to što vas sam hibrid zbog tih kombinacija baterija, gorivo, motor, tjera vas da vozite prediktivnije i da pokušavate svaki puta da vidite koja je to najmanja potrošnja koju možete postići. Naravno, sve to doprinosi i sigurnosti u saobraćaju. Ja sam Damir Šubić i ja biram hibrid.